shesheni ya iNooro TV. Mamwe mama ria tukuhariririe iNooro Hwaini. Watu waombe kura kwa njia ya heshima na amani. Si namna hiyo? Kutangaza msimamo ya mtu sio kufanya wewe ni adui yake. Ni msimamo wako tu. Mimi nikisema naunga baba mkono, mimi sisemi mwingine ni mbaya, lakini kura yangu mimi najua pahali nataka iende. President Kenyatta gukumithia ateti aria marokanirira na guthiururuka makirumanaga. Ruhonge rwa DCI kwambiriria utwiria wa itharikira ria mahiga riria riatungirio Raila Odinga. Muheshimu wazazi wenu, muheshimu wakina dada wenu jameni. Ama ni namna gani? President oreti atorithia anduthi mahe atumia na airitu gitio. Cienderio makiria cia maguta kuhingwo thutha wa matangi mao kung'ara. Muthenya wa kiumia mwega ndirakugeithia na ngakunyita ugeni thini wa mohoro maitu ma iNooro Hwaini na ninge muthenya wa umuthi ni uria tukoragwo tukiingira thini wa mohoro turi thini wa tabarira ya kirirembe na kiogwo ngirikiriria gutengera kamuti gaka ka mohoro nigukorwo nginengereria kamuti gaka tabarira ya kirirembe nigetha nawe kore gukinyira kuma guku iNooro TV. Rito riakwa ni Win Rose Wagoi, mmemerekia vitu ni rudhio mirwa shikoni Stanley Kenyaji na tukiambiriria ni ati President Uhuru Kenyatta ni akomithetie itharikira ria mahiga riria riatungirio mutongoria wa Azimio la Umoja Raila Odinga Jumaa hetuku. Origi President ni ahinyiririe andu na makiria ateti guteana na kureka mundu eyarie kuona onio mare na uge wa muthia wanu magaikiria kura. President oho ni arakomithia aria marathiururuka makirumanaga. Haro Njoroge wa Maina ni aratariria. Muthenya wa kiumia President Uhuru Kenyatta hamwe na kihiri kia minister a thirikari yake mathiete kuhingura cukuru wa kanitha wa AIC Pipeline Nairobi na gucoka kunyitanira na etikia a kanitha ucio igongona-ini ria kiumia. President akiariria kihiri kia muingi nja ya kanitha ucio thutha mutheri agakumithia ngero ya gutharikirwo kwa Raila Odinga na mahiga Jumaa hetuku ari kaunti-ini ya Uasin Gishu kuria ndege yake yoragirwo gicicio. Sasa kwenda kule kupiga ndege ya baba, unapiga ndege imekufanya nini? Kama kitu ingetokea hapo, hiyo jiwe iwe imeipiga huyo mzee, si hiyo ni moto ungewaka taifa letu la Kenya? Tunataka mambo kama haya? Tunataka mambo kama haya? Watu waombe kura kwa njia ya heshima na amani. President ariohau akauga ati kuri andu mari na mwiro wa ati mamuruma kana marumane niguo mekugia na ngumo ya uteti. Mimi hata kwetu kule Gatondo Ishaweri, si munaona wanakuja kunitukania kwa mlango yangu. Mimi nawaangalia tu nasema Mungu waacha, mimi sina shida. Kwa sababu mtu ambaye anafikiria ya kwamba matusi ndio itampatia kura, ngoja ataona ashangae. Oho mutongoria wa bururi ni ahinyiririe a Kenya makiraniririe kiuteti. Kutangaza msimamo ya mtu sio kufanya wewe ni adui yake. Ni msimamo wako tu. Mimi nikisema naunga baba mkono, mimi sisemi mwingine ni mbaya, lakini kura yangu mimi najua pahali nataka iende. Ama namna gani? Si hiyo ni haki yangu? Nimekosea? Nimekosea?
Ni wangapi wanasema sijakosea na tutatembea hiyo safari pamoja? President ari kanitha-ini ucio ni aranire uteithio wa mwako wa kanitha ucio wa AIC hamwe na kuwenjera mai, kuria ningi eranire ati kwanjiriria Jumatatu ino ruhonge rwa motungata ma kaunti ya Nairobi rwa NMS ni rugutigirira ati motungata ma mai ni macokereria pipeline. Oriri eranire ati andu aria mamomoreirwo cikaro ciao mukuru kwa Njenga ni mekwanjiriria kugairwo mugunda ucio nigetha macokererie cikaro ciao, akiuga ati aria magerire ngero yo ni marikitie guikio ngono. President akiuha aikari a pipeline origi ni aririkanetie andu a nyumba ino itagwo Kenya ati ni uhoro mwega andu me nyumba imwe maiguaine. Handu-ini ha iNooro TV kuma guku pipeline kaunti-ini ya Nairobi, njitagwo Harun Njoroge wa Maina. Uthuthuria ni wambiriirie wa gutwiria kana mubunge wa Soi Caleb Kositani wa Kapseret Oscar Sudi na speaker wa kaunti ya Uasin Gishu David Kiplagat ni mashagire hari tharikira ya ndege iria yakuite mutongoria wa ngwataniro ya Azimio la Umoja Oka Raila Odinga. Atatu aya mandikithitie ndumiriri ruhonge-ini rwa DCI na Ikuru ta uria Karo Kinyugo Mwaura aratariria. Kwa ihinda ria mathaa mana, ambunge Caleb Kositani wa Soi na wa Kapseret Oscar Sudi hamwe na speaker wa kaunti ya Uasin Gishu David Kiplagat ni mahongetwo mahuri-ini ya abithaa o thuthuria wa wabici-ini cia DCI na Ikuru niguo gutwiria kana ni manyitite itemi hari kubanga tharikira iria yatongirio Raila Odinga mwena wa Uasin Gishu. Thimu cia atatu aya ni cioetwo niguo guteithiriria gwika uthuthuria. Wamechukua statement zetu na zile statement tumepeana ni kulingana na yale tulisema kuanzia jana na juzi. Ya kwamba sisi hatuhusiki. We left our mobile phones with them because they want to do a forensic audit on them, and they're very comfortable with what is happening. My only concern is sentiments that have been attributed to our president today. Mbere ya maigirite kuhugwo mahuri, Sudi na Kositani ni mareganite na kugwetanio na ngero ino makiuga magwitetera nginya muthia. We are ready to bear the brunt. We are there for justice. Everybody knows that we are my style of politics. Our style of politics is development oriented. We have always been preaching peace. Mimi siwezi panga vita. Ninajua hasara ya vita na nimekuwa nikiongelea kila siku. Kama kuna mtu mwenye anasimamia ama mwenye anaongoza cosmopolitan town ni mimi. Ihinda-inĩ rĩrĩ atongoria matiganĩte nĩ makomithitie njukanĩrĩro cia ũteti makiuga o mũndũ arĩ na wĩyathi wa gũthiĩ kũrĩa angĩenda gũcaria kura. It is very sad what I saw happening to Raila Odinga. Presidential candidate. Ona matekowe. Ona atuika president ndakowe. Nginyagia riu kuri ekwirwo maikitio ngono makigwetanio na giko giki gya guikeria ndege ya Raila Odinga mahiga. Gerifotera iNooro TV, getera iNooro TV, getwo Karo Kinyugo Mwaura. Mutikahenio ni mundu ati thina na inyui ni ndumiriri ya President Uhuru Kenyatta kuria atwarithia anduthi guku bururi-ini akiuga kiria thirikari irenda ni gutigira ni mararuta wira wao na njira itarauna watho na oho gutia aria maratungata. Akiaraniria nao mwena wa pipeline, President erite atwarithia anduthi ati thirikari ni hariirie na ni irenda kumanyitirira. Vijana wa boda, msidanganywe mimi na chuki na nyinyi, sina chuki na nyinyi. Mimi nataka tumalize hii mambo ya licensing ikuje ikwishe, si ndio? Murudi kwa barabara, muingie hiyo masako, mufanye self discipline, si ndio? Lakini jameni, angalieni wazazi wetu hapa. Angalieni watoto wetu wasichana warembo. Jameni, kama una haja na huyo mtoto, omba pole pole.
Kwa hivyo mkirudi kwa mabarabara, si ndio? Mkirudi kwa mabarabara, tafadhali muheshimu wateja wenu ambao mnabeba. Muheshimu wale ambao wanatembea kwa mabarabara. Muheshimu wazazi wenu. Muheshimu wakina dada wenu jameni. Ama ni namna gani? Ni makosa mimi kuwauliza hiyo? Na mkitoka hapo, biashara ni yenu, mkuze biashara yenu. Mkitaka mtu tuwasaidie kwa hiyo masako yenu, tuwasaidie mjenge manyumba. Tunataka nyinyi nyote mchukue NHIF, ndio mtu akiwa na accident anaweza kwenda kwa hospitali bila malipo kubwa. Mambo haya yote tutasaidiana na nyinyi, si ndio? Tumekubaliana? Boda, tumekubaliana? Matereva na atwarithia a nduthi mathiete na mbere kugirika ni undu wa wagi wa maguta ukui ariguo njira yao ya mumwe ya guthukuma kuma Nyeri, Kirinyaga ona Nairobi. Ni andu anini tu marahota gukinya ceceni ni iria itigarite maguta bombo-ini. Martin Munene eno horo uyu makiria. Niguo maundu makuhuanaga kaunti-ini ya Nyeri. Wagi wa maguta ceceni-ini itiganite undu utumite andu gutengerera kuria maguta mari. Tahaha jaya Nyeri mwena wa Gatito, ceceni-ini eno ya Toto, andu makigeria kugura maguta no ona haha mathira na ihenya. Ceceni-ini ya Oilcom noguo maundu mekuhuanaga, andu makigeria gwetha maguta niguo mihango yao ya muthenya ithie na mbere uria yagiriire. No thengia ya ceceni ici nyingi na muno iria ire tauni-ini theinie itiuma na maguta ona manini. No aria mahutitio ni thina uyu makiria ni aria marutaga mawira ma ukui wa andu na mirigo. Thaicio na customer angikora ndi mwiroreire na maitho tondu gutire ngari na maguta. Ona icio ikomete haha gutire ngari na maguta thaici. Mari ona maguta ma kumacokia miciko ria maumire tondu maguta ni magire. Na ndurigithie nduka-ini ugate ngari enywe gathonda. Na ni kuru muno kwa kahinda-ini gaka. Taru ira ndirokire especially yakinyire uko kindu thaa 4 cia kiroko ndiathire line ya maguta ni maguta thaa 11. Makauga matiwe kuria mekurora kuona maguta maria mari ngari-ini mathira ni kurugama mekurugama. Ndiona kuma rucio maguta meko matokete ri Nyeri ngari yo gakokiona Nyeri ni kurenga irengete cige topa igatindiko tuteithanie gutindika ngari. Thaicio no akora mundu arugamite barare ndukamutige umurie kana ni tuguta. Tuhoe thirikari ituigwe na ihote gututeithia uria maguta mangioneka. Ona aruna ao anduthi no gukaya marakaya. Ugo ntakuga ati nie ndire wira mathira maya ni horo muthiru na ni nduthire yategemeo ciana nona igacoka cukuru obviously ni fithi twakerera kwa kiumire. Riu marenda ndeto ino yetherwo kihonia na ihenya niguo maithori mao mathire. Andu mararuta nginya matangi ma mundu agathi na itangirire guthi gwikirirwo maguta ni kuru muno. The situation is bad. Thirikari yagire kuingirira maundu macio ma maguta maya matige gukorwo makihanika ati gutwike geti. Na kuo tauni-ini ya Githii noguo maundu mekuhuanaga kuona maguta gutire. Tatu yaoni magari simekwama, singine simekwama siko Eldoret, ni magari Saron, singine simekwama siko Nairobi, ni magari Saron. Jamani serikali. Leo hali imenisia mafuta karibu Kanga nikienda Migori. Mafuta kwenda kwa pamu kuweka mafuta ya 1000 lita wanauza 1000 wanauza 1000 kwa lita 300 lita moja. Sasa apiria wenyewe hawana pesa. Kuambia apiria ongeze pesa analia na pageni analia zaidi. Tunaomba serikali tujali. Na kuogesho Hwaini ona kuma thina no macio. Aikare makienda thirikari kuingirira na kunina thina uyu kaimana. Ukiangalia wananchi wanabeba majerikani hawana chochote. Kwa vile inamaanisha leo ni Sunday, inamaanisha kesho wengi hawataenda kazini, matatu itapanda bei, maisha itapanda bei, chakula itapanda bei. Mimi mwenyewe nimeingia na bado niko kwenye laini na sijui kama nitapata ama sipati. Hili swala kwa sababu watu wanateseka sana, sisi watu wa chini kama patapota tunateseka sana. Haduine ha iNooro TV de kaunti-ini ya Nyeri jetagwo Martin Munene. Nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũnyitanĩri waku tũkwamba kũhũmũka o hanini ndũgathiĩ kũraya.